Hai kita hari tu kami masak pucuk Bandung tutuk. Tutuk belacan, cabai padi, bawang merah, bawang putih sampai nyancur ke datuk. Lepas tu kita boleh panaskan minyak. Minyak kita mesti kena lebih sikit lah. Lepas tu kita boleh tumis bahan tutuk tadi sampainya garing ke datuk. Lepas tu barulah kita boleh engkah pucuk Bandung yang kita dah tutuk tadi ya. Saya kita gaul-gaul lah macam biasa. Lepas tu kami engkah garam dengan gula-gula opsional, mun tak mau engkah tak engkah, anak kami suka manis jadi kami engkah. Lepas ya kita boleh lah tambah sos tiram sedikit. Kami kali tu kami guna sos tiram yang tok dari Hede, sedap tau si, nyaman Hede tu paduhal. Kini tu yang tengah malah promosi buy one free one botol besar 500 gram sebotol tu. Ibu bingung yang nang halal. Sos tiram Hede tu nasi masin tok si. Kedak kita beli sos tiram kat luar nu lebih ke garam nak tok si. Tapi rasanya nang nyaman. Okey, dah siap. Confirm tambah nasi lepas tu.